Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Kardom pachiro Karbi Anglong arado anaphanta meni tum Karbi Anglong Channel pen. Ani mai tamai tum Karbi Anglong Channel pen project pen kinang sara berta nikwan piar san thasi. Pini le thotta me nale ta phan isi project akerang sala berta nang kivan pij pan sini li arja piglo alam the asun ka prekali non malom social media long lapen porta me news long hai hoi ka thang club lapen porta me press bit ke open tabe lap the ke paklang pon lapen porta me ka jegar mu ka jeng pe tame ka dam tang tame epeklang pon lo ka jironga ha balong se tame hinia party do ladak ki tum Karbi Anglong tame asam se tame ecosystem jun ladak ka jironga long ecosystem jun aputhak 10 kilometer parlo pon nang jila pena batu nang je potum ka halatum party silo la pena porta me nang ne potum asinang ne potum si armu ke ongma mate nang ji potum si armu ke ongma la ka to ka bai to brati thek long lo kadam tanga hota me protest ladak ka jirong ha barong ta ngadam thek ponong lo ta ong tunga mulu ko tum si rong arat ki bi ki thi tum si sa pisa pore me sa dak protest pon ason thosi pini le thota me ladak nang ne potum pe bang sir pini dak dolomora habar rong tame ka protest ya pha ladak non chisik chidang pon bomlo ladak armu chingrum lap to non malom so pen hotel tum ladak pen protest se phan dak pon ha dolomora tauna aluan kidam ja phan sera tum chisik chidang pon bomlo asila bang so prang ni inut bahidi phanan thar ju chi la si nan tum nang lang tu aprang sini tum Karbi Anglong chire ben kadai pajero nale tum pini dak dolobara dong muluk dopik nang tum ka chingrum la so thak nang tum kla dak thadi Pini nitum lada ka chingrum ma thegel pen lo parni si hata nitum kahora long chingrum lo nitum ongdung la duar baguri socheng hanta pinon bang duar baguri hoi se nitum chingrum duar baguri constituency hoi pa se nitum chingrum pini to ongdung amuluk nitum ka chingrum ma phutha kela han lo nitum song thaksi Congress sarkar tum ke alang tum ke mane eco sensitive aprang ateng 10 km masih padu nang ji busalang tum ke dabi la so ke mang selang tum padu ke hang selang tum padu lo stamin ini tum public hoi ni tum duar baguri public hoi pe ni tum lage chadon nu ne kitiata itu maka chinghon chief minister ini tum phan mita 10 km pe ni tum han 9 km nang pakom pi elo la sila phu so phuthak kachesong isi ni tum pini ongdong amunuk ni tum chingrum lo Kila bangso kachesong aputhak nang tum chun vek nang jila penjong si nam pachun pi pedet lang pro tang ten tum hin pang pilo sai gedeng la lo chun vek nang po hok lo la lam la bang ke athe rat ki sung penangan sung lo la si chun che pele den ni tum chun che te ke ni tum ke chesong bom po la lo ni tum rat pen ke antela Congress tum mang ke dang ji polo hala 10 km ta menang ji pa bata nang ji lang pusela tum ki putang te ala ni tum hin ala ni to phan tum hoi hin bang pilo pu pan tum public hin Chini ni delo alang tum pitong ma thalang tum jontu phantong nong aman ke pathe ne te munit phantong alang tum aman ne pathe ni chini sita me ni tum hoi pen ke ni tum alang tung ma tha ke 10 kilometers ko ane kasi 10 kilometers badi tum delomora pen ho inglong an le penangan parji munit tum ke do pen par pik je pasi ni tum munit tum ke do thai vedet to lapu duar bagurera tum ke do thai vedet to alang tum pitong ma tha ne chini ni delo alang tum lasilaso lason ke matha pon alang tum laso ke hang pon ke ni tum chok che kitia ni tum chedonun e ni tum la duar bagurera ke ni tum alang tum chedonun ne pesi ni tum dabi kurilo ase ripolong lo alang tum ka chingrum lam thepu thak la pen porta me alang tum ka chidonun de la 10 km abang ka alang tum chidonun de la tum kilometer sian bang ke dak nang par loji la alang tum bang ke halat kilometer sistem pa vedia tang ji pu kanselang tum ke hang pinang an pe pon la senon la dak anu ka prek tum ta me la thar ji ponji nang lang dun ba ladak pinangan harak ke sitong do kaprek kampung itu tum tamela tak sitong do selang teman tame arju ponji ang hin pena ecosystem juna puthak kilometer cap nangji pusi punya nangni pusi punya nangni lo lage completely nangni lo ni tum longge ang tela so puthak aje tum bang ke Asia party tum bang do isi political party issue pusi punya ko palan tum mitha Congress party cha plek chitar si ecosystem juna puthak la 10 kilometer bang nangji pa bata nangji lang pusi pu potang te hai tu hoi hit me ke pilan tu ala tum ta matha chikirla non itum ban asam government ban 1 kilometer ane wan pensia koi tum nang zero si nai bol mate hala tum chikirla no khali ta lang tum ta dak pen
เห็นแซมชีรีเป็นนะดำจุยบางสิ่งมีเลย ada ka bang ke ante non tim da ka chingrum bang ke constituency sivet ma te ka pek na to ได้นอนมาเกconstituency สิบะ saya tu mahin pakai nang ni lo นั่งนี่เลย 10 km bang ta nang ni นั่งนี่เลย zero kalau คนนี้ 5 km ma 0 km kan ante me lam pheji pakam polo ka pek khon tame aku lam thadi ta nale phan ka jugang tu mangala lo adak pinang ala adak ecosystem jun da ka jironga part la pu nang par luji kilometer kep na par luji pa lam buthak nang ni hin pe ku pi lo lam thegi paklan ni Klang ni là cái phao lô lông rồi nó còn là mà par lu long le darang ko nang li rong ba nat lo nó rong cái rèn oke reng di tane tu mang ke chedon nang thek thì đó đi là chedon nang de lo di mang ke nang hin ba tame jong si aso po chun chitik na tu ka song ka chesong bon ni la song ka chesik tu ma nang hin so ji ma nang hin me saru bang nó thì sống mù nó còn là chung chết cái Soro pek lo dak saru bang phu tame la dak khang chedon lo la sa ka pek tame ni tum aju poji tum lang non la selo bang ke protest a video na tum lang pon non tum pek lang pon to Neli ke kaning jai te sida sening jai posin neli kini jitulah ajidon lu an same alang li tun ke aputa lok long ludam telang sini ludam kilo aputa lok long ludam telang te kacero ma lo jitu itu tang kabia itu sudah lo lapen wangu baguri na lo baguri tu silim khalam sudah kini silim khale damji ali sudah ada ali wangi tak permission yang mai baguri lo kini mana ali dah permission yang mai ubi bolo lah ke belum te alang itu dak lah kaging long lah jitu dua baguri cengden ka arah tu mata langsung taksi jodoh dah jitu jalan tu ni halo alang tu lah dak pen pung lah di ni lo dah pung borpung hap pun dah sudah nampak ko lo box sudah nampak kan itu saja plan ala ado do long inglong sudah nampak ini langsung alang tu bukan injen kopi basi ini lo dah lahlo akhir sila langsung ini lakukan tu lo botonin ti along dimantu kisah podo bang doa tak pendak lama tanam kau juga langsung doa kai nanti lo ne doa ne langsung kisah podo lo nanti di doa kai nanti website di long doa kai nanti Delhi Mumbai doa kai lo langsung bos selang global botonin kisah melang ni kami tak pendu no tamu lapen dak atumban jitu dual baguri lapen suceng yang jitu kajerwa rai rai itu tu mah alang li kena lo long lagi tik di doa lana lang mungkin long le tik video ma long le heng plang ko pula pui ko we biti ban lok jang phong ai we jang phong ban cheng lok don ki to tang teng kuna ne lang li ki ke tang ki som tang do lo ma la le lang ka ning je da ro to ti bai si pu da ma ko pilo pu da ma dual ba guri ban se lang MSc ban si ye man ve aku lah so aku masih cocok deh di sana. Kopi bolo lang ka, alang di non election tu ni dah takkan. Dua baguri long ke, atau pelo dalam orang, orang baguri diring ke, alang lihat ke pak sedang bilang dulu. Aku nanti dalang cerita akre malah, dak dia pun dak firman bang. Ha inglong dah betul, nanti pilih dah betul gipung lah. Jiwang hai lang malah. Ni lihat konstitusi pilih. Alang jiwang hai je lang. Ni ninduk tik. People ninduk tik deh. 2011 pen ang ceng ni tum kapur test ke pilihan yang tak judul ni dah people belum deh. Alang litu ma join alang litu ma leader sa join si pini ni tum anci song na lo dah. Pini lah an itu duk do na lo. Match tolong le, lang tolong le. Pini development ali ave. Pini he ada. Kuna si leader dolang. Dah ke along sivet tu pujita. Kau riam kap kan sebab. Kado ko beda sini lo, apen jetang klong lo, je. Dan kajerong yang sempat pada silam 10 km extension, ecosystem jalan kilo. Pinangan leader sum thaglong non jewan ta toning kieson, gorab gogoyason, lapar kapre leader sum son alang litumbang ke kajerong abang ke 10 km kali 10 km batsi ikosan zone 90 la solam lasi ni tumdak kopi kopi pini dak do ma pe ning duk cepaklang kopi kopi ning duk cepaklang lo pelong te reserve la so reserve ni tum atha ki sung we jitu ki do tang an ala so long reserve ni tum
KNP ni tum hang kasik sakabe hadak padowena sita da extend 10 km polong bangke already li tumalong Assam Sarkar Chief Minister alang listame pulo kilometer Cape and Port kilometer sinang ban people already alang statement pelo laso statement long mani tum chidon lo sta mehala rotoning ti lape gorob bogoy alang tum bangke dakta lan chobele ang pabat tunang lang ni tum dak along bangke danger pi dak do tum ke athe ecosystem zone pulong te dak ke non development zone bolo te koson si dak ni tum lak almu do dak kajeronga ekdom mane ake pake sita mene tum long bangke lak almu do latum koson lo ke do bo lapen pilo ni tum ki klempo hari tum fere pe lasi na so tak sini tum pini protest Tangke gorobo ko itiba kyu kang ke nangchi pu si yanang lining je kang lo 10 km ta abat nang lam salang lining je kang la sok pe na jok si kado tabi karbiang long ram kan te la so cenghen ta na pen duar bagu ya rap ke ful tak pe so kini ala judul e nanti alang itu dong ke hai dia jang ring thi uma gorobo ko kan ngelam dong ke hai dia jang ring thi nili tum ke jong si la so yang sinang man det lute a gorob gogo he mata dak kuliabor tangte alang hemta pribo alang hemta me chitholong lelo alang hemsta me kopi ma building sa me chikim long lelo alang di kopi ba chima thalo alang di hem do gwati da do han ne dilli da do poselang di da da dak alang di tum kai sa me dak industry bi deji kopi ne bi deji pu inde la dak karbing long le pu gula kha long le nogol long le alang tum si chojor de lo ma to bang sing lang tum ban question pi District Commissioner Preeti Kumari IAS Arideng Inglong Pokes Eatum Pinpuralo Kepajerda Inglong Pokes E Hamren Regional Committee Atumpen Soni Kenang Soraputa West Karbi Anglong District Commissioner Arideng Pinpuralo Pajerda Bangso Pinpur Along Kejongpon Lake Jesimet Tribe Certificate Kaselamahut Affidavit ke claim nang kok aputhak lapen non malom census along Karbiang long kido akasi penaratum Asampu chetok dunang ni Meghalaya le chetok du nonpu alama puthaksi Pinpur along jongdu Pinpur along kejong duna tengpen sai claim ponpu buta DC Preeti Kumari IS pen case A athingno lamchat chipidu tangte pherong kia thingno case A Hamren Regional Committee Maipu Prasanto Intipen alamthe archuponik sena Hamren pen Bimal Bay report Karbiang Long News Channel Pinil tum Karbilo Charlie Asong Hamren Regional Committee Benja Ponsi dak Hamren Head Branch la pen litum kaching hon dak nong hojong litum kesing long popen kachotoy dun pen ke hai dun Waisong College Union Budia team ke doan pen litum dak DC office along pinipin pura lo pajir pon lo jasemet pet nilitum pin pura lo la pen kachuning ria lo son thom kachuning ria pen pura lo long sonia kemang la pen kachuning ria lo dak Waisong College tum pen isi dak DC long ki pon dolo jasemet pet nilitum pini memorandum long ketok bangala lo number 1 bangke jitu itum West Karbiang long along bangke non ke ong dung atum penitum birta long lo jet dak kodi fit abang jitu ka certificate ka bona ya phano bang kodi fit abang compulsory ason si mandate posin litum birta long lo na pen ki ong dung parents tum pen tamin litum phan kachuning ri birta nang palelo jasemet pet lak bangso tribe certificate mate ka certificate ka bona ya phan ke parents atum kumani ke dotang dolo ba document jong si choklim lo pulo tang te la kodi fit abang ke hang bek nang ji alam be po ma sadak notification long tame ki pitang dolo sa me kodi fit abang compulsory ason mandate lo je ke ong dung dum han ba ke do bek nei pu ke hang ben ni dak extra burden la pen apport amela dak doko ka joy ne kit pinang atuma kisung dolo nasi arona tank pen lapen arona long le doko busta especially tum karbi tum ke ladak si ke do tum lo tum hilo ladak a khai karbiang long geli tum hilo methanga dim lo posila kodi fit bangke
compulsory bonai ne pen jong si kenang sot komani do kok polote pini ta un ana bangke rehai dun pen kodi fit ke hangki de jia phansi labang so tribe certificate ka bonai along bangke nile tum jong pon la pen hang pon la pen dc pen sitame labang so insurance bang nang pilo je labang so bangke la an compulsory po alam avela nitum ta lang dun chari po pusi dc pen tami mesen alam rai nitum long pon la secondly bang lalo jitu census non census nang suli bom lo masi labang so census bangke ahok lo tima itume india population pen se itum census bangke claim sitame itum ladak jitu kachini nange bangke itum geographical boundary lapen administrative boundary bang ladak masap so kachar kandokok titi ini masih non especially Meghalaya side lapen interstate lapen interdistrict long bangke labang so census long stame konane bangke lason kachi hili saya birta nitum long nang lelo son tak si Chinthong constituency long stame ke ongdung dak khasis pana rakhaya tum bangke Meghalaya nale census long tum chibidu nang ba konane interdistrict long stame Nagaon district pen census phan wang rong lason penang jurisdiction kachar kan bangke dokok son sinil tum pen thekpon lo lasila bakso census ke claim long sitame ahok lo tema India population of fancy census ke claim sitame jetu ilitum Assam mate Karbi Anglong geographical boundary tengsi administrative atum sitame halabang so tengsi kam jam ke do antame che claim nangji lapen langdun cari paminangji po bangsin ilitum labang so census long same jongdun lo lapen hangdun lo sila sonia putang tum kese hamren regional committee pen pinidak West Karbi Anglong DCSI hamate DC medam aphani tum pin pura lo pilo lapen mesen insurance bang ni tum long lo je la sonia puthak sitame alang li pen initiative en pen nang pachuni phani tum phan lamchak nang chipidun lo adun thu bangke tum dak waisong college jasame pen hamren rong su pilong ke lai hum beda wais college ke do labang so college long ason pen asona kisung do ahok tema Karbi Anglong autonomous council tum kaching hona CM Dr Tuliram rong hang lapen itum education EM sir Richard tok di pencenglok dak MLA pencenglok ki ongdung dak local EM itum sar headsing rong par pencenglok dak labang so college phan ke langdun kachari phan ka bor i ke dolo sitami itum ko an makili nang de dim isi hini ake kile dam de dolang la sipini la tumbang additional classroom di dak classroom ki sung dolang si DC hoi penabang alangli jakong mela tum long tami isi hini development fund do la si alang li tum true pen ladak waisong college long tami additional classroom na kimpi phanalang li tum tuning ripon lo asila bangso long same ke pa pleng ji phan ni tum tami DC phan tuning lo pen katu ka vis tami college ke pa miseni just met pe tum hamren rong supi long la bangso waisong college ke pa miseni phan bangke infrastructure development no education environment no kapre ka long tami cherap chiri nai busi la bangso media hian pen tum tuning ripon CPD MDK Road from Sanglanghat to Mirabhiti Kiramkewang Atowar under Mukhya Mantri Unato Pakipat Nirmana Chanipu a scheme Mr. Manoj Parekpu Inut Abangpu a contractor Kam Kiklem Kisai Oil Peak Penajo Tarik Inquira Porni Rathur Pakpen Kachesong Lakha Inquira Poni Lip constituency Keparlo Sanglanghat to Mirabhiti an Kachiling Atowar Sorkarpen Nangpilo Lapen nilip arwara tumpenta che hokpitlo tebon sita Manoj Parekpu a contractor kam ke claim kesai oil pit penajo chiklo e jon penamatsi atowara bang che tharlap lapen hinupon labajo arwara tum ning kipung pen thur paksi kachesong lapen labang sohut raratum kaning che pona teng pulote contractor nanglar pinang chi puta raratum pen ning che Lapen la sohut ake hai Winson rong hang sita chetongdo. Tangte rathor pakate song pona putak angto na lamte alang li tumpen le archupon lona. Nilip chukia lapen arwanteron nangkelo berta Karbi Anglong News Channel. Rohon thangal kosai honggotonor moi Karbi Anglong jilla sabapati hoy. Aji ami press meet etu kane disu je bigoto joa 2024 sonor ei pokki rastaটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে যেটো নেকি আমাৰ CPDMK route বুলি কয় এই route আমাৰ সম্পূৰ্ণ এবছৰ নহওঁতে এই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণৰূপে জহি হৈ গৈছে কাৰণ এই ৰাস্তাটো বনাওঁতে আমাৰ যিখিনি মেটেৰিয়েল আমাৰ পকী ৰাস্তা বনাওঁতে মেটেৰিয়েল ইউজ কৰা হয় সেই মেটেৰিয়েলখিনি আমাৰ মানে সম্পূৰ্ণ মানে ভেজাল মেটেৰিয়েলছ দিছে সেই ভেজাল মেটেৰিয়েলছ থকা কাৰণে আজি চক আপোনালোকে সকলোৱে চাব পাৰে আমাৰ গোটেই ৰাইজ আহিছে সকলোৱে ক'ব যে এই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ এবছৰ নহওঁতে প্ৰায় 6 মাহ 7 মাহৰ ভিতৰত মানে আমাৰ জহি হৈ গৈছে মানে জেগাই মানে আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ ডাঙৰ পুখুৰী সদৃশ গাঁত হৈছে য'ত নেকি আমাৰ বহুখিনি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এক্সিডেণ্ট হৈছে আৰু এক্সিডেণ্টৰ ফলত বহুখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ বা
বাপেক মাকৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে সেইটো কাৰণে আমি চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰক আৰু লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CEM ছাৰক আৰু লগতে আমাৰ PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকল আমাৰ বিষয়ববীয়া আছে তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণৰূপে আগতে যিটো কণ্ট্ৰেক্টৰে বনাইছিলে তেখেতৰ নামটো হৈছে মনোজ পাৰিক তেখেতৰ যি কণ্ট্ৰেক্টৰ লাইচেঞ্চ আছে লাইচেঞ্চ কেঞ্চেল কৰিব লাগে আৰু এই কামটো পুনৰ নতুন এজন কণ্ট্ৰেক্টৰক দি কামটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভালকৈ হ'ব লাগে আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা এই ৰাস্তা এই স্কিমটোৰ নাম আছিলে মই এতিয়া পঢ়ি দিম আপোনালোকক মুখ্যমন্ত্ৰী উন্নত পকীপথ নিৰ্মাণ আঁচনি SOPD এই স্কিমটোৰ নামত মানে এইটো কিবা ইয়াৰ এমাউণ্টটো হৈছে আপোনাৰ 11 crore 48,38,38,000 ইমান ডাঙৰ এটা বাজেট যিটো বাজেটত আমাৰ আজি ইয়াৰ 2% কাম হোৱা নাই 100ৰ ভিতৰত আমাৰ 2% কাম হোৱা নাই সেইটো কাৰণে আজি ইমান খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আজি আমাৰ ৰাস্তাটো বেয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি কণ্ট্ৰেক্টৰক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ যাতে তেখেতক এই কামটোৰ পৰা যিখিনি ক্ষয় ক্ষতি আমাৰ ৰাইজক কৰিছে সেইকাৰণে তেখেতে আমাক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব আৰু এটা এইখিনিতে লগতে আৰু এটা কথা কওঁ আমাৰ যি PWD ডিপাৰ্টমেণ্টকো মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেখেতসকলেও ভালকৈ চাব লাগিব কাৰণ কেলৈ এই বস্তুটো এটা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ এটা সম্পত্তি হয় যিটো সম্পত্তি আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যিসকল ধৰক ইঞ্জিনিয়াৰ আছে ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকেও এটা চোৱা চিতা দায়িত্ব আছে তেখেতসকলকো লগতে হাৰেছমেণ্ট দিব লাগে কাৰণ কেলৈ আজি তেখেতসকলে গাফিলতি কৰাৰ কাৰণে আজি এজন কণ্ট্ৰেক্টৰো গাফিলতি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে সেইকাৰণে মই এই মিডিয়া বন্ধুসকলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ এই ৰাস্তাটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে মানে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল হ'ব লাগে আৰু যদি নহয় আজি যেনেকৈ আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আৰু ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম ধন্যবাদ First of all, I want to thank the media fraternity for your presence here to cover up this news. On behalf of the people of Nilip, I express our deep concern and dissatisfaction regarding the ongoing improvement and repairing works of CPD-MDK road from Merabiti to Sanglanghat bridge. We have observed that the quality of the ongoing improvement and repairing works is not as per the expectation, and we have observed that the materials that they have used here is not as per the prescribed or stipulated standards or approved work order. I want to remind Sri Manoj Parikh that the road plays a vital importance to the people of Nilik, as it is a major communication link for the surrounding villages. Through the media, I want to urge Sri Manoj Parikh and the concerned authority to kindly ensure that the repairing or the improvement work that is ongoing right now be done in accordance with the specifications and standard stipulated in the work order. We also urge the concerned authority to ensure that proper supervision and accountability be done on their part so that the public funds are utilized judiciously and people receive a safe and durable road. We want to also remind the concerned contractor and the authority that the people of Nilip are not against development. Rather, we strongly support quality and durable work, and we want to urge or we want to appeal the concerned authority that you may please take this matter seriously and ensure that the work is done as per the approved work order. Thank you. Aholo jengsi ke media bitung fan chorpar peklo si pini Ladakh Sanglanghat to Merabiti 5 kilometers labang so kam ke claim ke si oi penana rara tum aning oilo me ulo sar Dr. Turiam Longhang la pen chief minister labang so initiative and so bang so twar la ke CPMDK road lo ni tum la ke si tuma lifeline pusin tum punang po la ke up to connection ke ni tum ke nimlugar so connection lo so tawa te bon si tamila daga contractor Manoj Parikh po alang
labang so kam ki claim ke se oi ningkan sita belang la so kam patum ke claim pen non stame non itum theglong lo atwar longli si nangklang rok lo kang ar itu ar long ke use vek ni ar long use la tum dak ar long le ke use nai geli ni tum ko chinia teng ke labang so atwar ar long ke use nai ke la ke uriam ghat na hole ha sayang long ar long si use nai pusin tum documents long tame theglong tebon sa dak ar long e cheta theglong le non pini sen gravel dak la tum repairing phan wang lo dak ta ing hanang se la ke si tum ning duk lo la ke tum si lifeline lo ni tum so tawar ke la so a contractor phan ke dakpen pam pam blacklist binangi pusinil hin bete me churil perfect lo la son taxi department tumta la daka duk do lang tum chelang do nai polo so kam bangke la tum sia amon mesen tum sarkar tum han pilos ta bon sa mila tum kam cheklem play la si nili media troop en sa me chuning ri lo la bangso akam bangke mission phan claim pinangi pini la bangso jong si so kam claim claim butang te monon phike claim pa meme butang phike hengnu lo la sinon la foundation bangke mission nangi la so arlong bang use dera halaki ki use ven ya long se nang use nai pini hin pene chunoi lo sa doctor tudiram no hang pastame lang pastame nili hin pene chunoi la lang stame la so bang nang lang dun pen ki mission tawa na paklem mi phansini hin chang lo thank you mana bangke metal ki pine dim bang la semigraver piro la sen ki chipanai tu ala la so dim la so bangke ni tum non hes tamin tum dagarat tum penching wai lo la so sen gravel ke dak pilong le pinulo la tum chi phursi lang le tum phan metal dak se wanak metal mission metal wan se la tum phan pache claim nei tum pen dabi pono ni tum se tame non la dak rat pen ni tum alu ni tum tok se ni tum cm sar phanta paleji department phanta pale la pen dc la onta pale pola solam mangela pen even chief minister la onta la solam ni tum pale phan tum claim mon bosin tum ni dak la so media pen tame tum than pachini ponlo Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo 2 met hak mi